kanjani yabo ubhuka that's right hayi ke siyazi drill oh and ukhomele hayi kanya konyo kangena na uzongela kuzozanga cameraman hayi uzozanga bafethu nalo bona ngiqala ngabafethu I know it's been a long time uking ukhona cha uzoba brand ndazi bombuzo uqala uking ukhona nanko uzoba brand sense because long story isto ngifuna uzo then marinate ukhona uking ka namhlanje bafethu ngiyakwazi ukuba available ngizakuba fast sibothe ixesha farmers dust kodini ngoba necash esidliyo thank you bafethu itro yilo okay bafana winile what let's go Sundowns bafethu sizoqala vele bafethu ingadala ngokurecorda yini kumnandi ukubuyela ekhaya njengoba bafethu sibuyele ekhaya hayi ninga speculate indaba asihambanga ngeChem ngenxa ba uqwatyeno siyabulela Chem bafethu kwena ngoSosta Chem for inyanga ezingaka since February bangixoki akho ningapheliyo apho baphelanga uya kwethu kwa Chem Bites kumele siya qha akulwanga bafethu siyabulela Chem sisazophinga qha sithemba sibuyele ekhaya bafethu thank you bafethu for teqala ivuka ku YouTube esikhithe mo 600 followers bafethu thank you very much inumbers zikhuphuka singapost bafethu zikhuphuka sigqibeni upost sigqibeni post anything bafethu kodwa still it's like videos ndala siyabulela kampani bra siyabulela kampani anawa topic ngoba empty ungangiqonda nawe kodwa ningcono nanda event kaloka mina okukalo bese ndinyaqa uyinyama sekutheni kaliphethu endinya hayi ndithi event kaloka one way kudla ikaliphethu yo intro hayi ngeyakhe mayise right sifuna maso right maso uzohlala nathi kodwa usayichaza kahle King usichazele bekubona ngothi zomanuve usichazele kabanzi ba lekaliphethu ubuyaphi kutheni yabo yobe sengumlando so bafethu nyani without ngasiqale light topic number 1 yadlala nazi bakuthiwa wena kuthiwa yabo ibank basisenza bank angifuna nginibiza igama le banking yabo xa usebenzisa ibank yabo xa ungena umzelo u2 billion kanje yabo uyabuza uyafonela ubuza bayibo sikwazi ukureceive u37 nje kwenzeka kanjani yabo ngithini ngani babuza bamfethu kwenzeka kanjani na wena khama mzini wakhe wathola imali engaka kubeni ispace ukhola imali engaka yabo kufana lento lekuthiwa uyabo u370 ifuke kwangena imali okanye njenge 1000 yayeke ungabe sangena segregation ke avesithe ngwenyana mfethu ngoba segregation kanje akuyo segregation mina ukubona kwami ngenxa ukuba yabona lokhu asike sithi yabo ankela thina sikwazi yabona njengomuntu ka370 yabo siyakunika kuba sikwazi ba awusebenzi awunamali yabo xa sekuvele kuqhama sekungena u2 million singawazi ba usuka phi mase sikubuza usirongo thina bese kuphilisa ngalo 370 idani imali ufuna uvele uyambele ilento nalisho iyabola imali uzohembela kaloku usetsho noma ungayifaka kukhula box iyabola imali bona wesiyan noma ungayifaka ngaphandle kokufaka kwisafe yabo ngafaka plastics iyabola eno telephepha liphepha iyabola asozobola baninzi beyembele nami ngihembela amakhaya abantu bakudala bayembele imali more than 5 plastic key that's mine uyabona imali bazazi mafuna ukuyembela uyi5 plastic key uye pie down okanye uzame umshini yabona umshini okusakha umoya ingabi namoya uyifaka ipashe uyifaka uyawe ingabi khona umoya phakathi kodwa ingazobana lento ingazobakho umfumela yabo mayenze kanjalo ke ngayifana semanzini ngebe nakwantu isefe yakho lobeka ngena ngamanzi ifake phansi umanzi ngebe nakwantu imali ngibese fresh hayi ava cameraman khandi theswa le yamazi nomntu ekuthiwa ngu ngidwa itrack load yase Colombia
Kuthiwa ngubani igama lakhe ngicela usive isitori sakhe. Mezocela nomjida mfethu wembili imali yabo. Anazo over 1.something billion imali owayispenda phansi komhlaba eembele. Ngenxa bebalisa. Yabo wamjida umntakhe intombazane uyibaleka amapolisa. Ngomntakhe xa buyagodola. Xa efika kwi-safe house yakhe akukho itsho akukho nto zokubasa. Wabasa 2 million wayichisa ukuze umntakhe angagodoli. Zama ukuvezela nje. 11 ivari mfethu. Ivari. Hayi move. Yabona Ncoka ema ndikubeke kanje. 2 million. Yabona Ncoka. 2 million ichisa. Sithetha ngemali lapha. Ngibali umjida na. Wase-Colombia nababaza bafethu i-drug lord yazi wase-Colombia. Ngubani mfethu kwamazi kawulakho ukubona. Yo, akhona idatha. Ushisa 2 million bazazi uhamba uthi right enhloko. Ushisa umuntu abangagodo. Wayilo wena imali. 2 million. Oscar Ba. Pablo Oscar Ba. Nguwe lo mfethu. Hayi ngizomresearch. Ngizongena ku-YouTube futhi ndithi saba story. Ikhona series yakhe. Shanga 4 seasons zonke uzoba mnandi. One of the biggest drug lords mfethu yaziwa emhlabeni wonke. Wethu idlala noba uzoba ipresident. Cabanga usiphatho liginza. Balake Colombia ngala xesha. Yeah, amaguta. 2 million encane lokho. Ngomele ngisho. Ngale waynemali mfethu free drug uyowena imali mfethu lento uPablo mfethu. If embele labo kusasesona yabo channel uhistory khona unasashe asabembele imali ka Pablo by Colombia. Yamba ishanga mathaneli bayemba bafuna le mali uyibekile yabo. Sabanye bayichola vele bechola seyibolile. That's why waze wayikhona nithatha umntwana wayishisa. Kalonza Ngemali lemthukona kuthiwa ing1 billion. Kwashiswa u2 million. 2 million. Mali Futhi kusekho amanikini. Estimate. Kusekho amanikini. Labo nayo caba begodolo. Ayina Shisa. ndongo yazonga uyicoda into abantu nabamnyama. Hayi Bayishisa imali. Yabasazi aba bantu abakwenzeka imistake. Abantu kwenzeka imistake afakelwe imali kaNS5 maybe beng 800,000 yabo. Ngirong mina mandithatha imali ndike. Nawo usibongile lokho unosibongile wuso wafaka malini 14 million. Ahol 14 million ngempazamo kuthiwa nguNS5 usibongile wathenga iPhone 11 sibongile wathenga ama-wave wahamba emva koko wayeDubai adliswa ilokishi Lelifake ezintweni. lelifaka ilokishi lile abethela ama-wave ampintshwa bayo ngeke usibongile bengumuntu odla ngamasi nje u10 washaya amasushi ngoxa wadla amalazanya nama-apple pie uyithathaphi imali Uyithetha imali. yabo Bahamba bomtsha emapoliseni. ungali mfethu Uphindisa kanjani ninje neninileyo. yazi imali encane kanjani ibona somafu 800 into sangafenda kumitha Ingxaki maybe u13 million or 14 million cabanga ikhomfethu into ayenzileyo ke ngokwabo noba akenzanga kwanto kwabo le mali. Baveza ikhehlekazi lakhe ezindabeni umuntu usibongile mina ndaqala umgqibela ndazi semester washulasho ikhehlekazi ba uyile kunyaka uthizi la 14 million. ba u13 into 13 to 14 million Uyidle kancane naye. wadle 810 Uyidle kancane. Kodwa mfethu ungayidla kanjani mfethu imali eninzi kangaka? wo somavu mfethu somavu Senzo ukuthi ngajump mfethu ungenza kanjani? umbuzo wakho aqala isitolo Qala isitolo udrayise. Inxa ipressure. yo plus ipressure 14 million Pressure ntwana. Uzoba niyani ba hayi khanqa. Yabona bazazi ungavele uphenduke abantu abakuthiwa ungavele uphenduke abantu abakuthiwa abantu baphila ngedrugs abakwazi ukufihla imali bayifake ngendlela ezithile. Yabo aba bave bavusa izitolo. Yabo bathi bathe bank bona ngosuku ayibuzi income ngapha. wena izobuza wena mayibuza bale mali lifika abasike sisokanye yabona AV wena uwine malini okanye webe u14 million yabo uthi ke ushaya total kanje yabo wenza total uthenga total ebank wena ufika uthi ebank wena ngosuku wenza 100 million 100,000 uzophikiswa ngiba hayi into babonisa lento le sorry uyifake kanjalo imali uyiclean. hayi into ayibuzayo umntaka Mnindazi ubuza lento uba imali xa isithi ngoqathatha 2 billion uyafonela Capitec within nje hours ayibumuntu bayifroze akanti baye baba wavuma imali engaka wena sikwazi ukuthola 370 ivelaphi ivice versa ke wena bafethu kodwa once wayiluza awufonela wena yabo imali xa ingene ebank uyafonela wayiluza
abangeni kwandawo kuyashiyana phofa ngiyoqoka kuyashiyana icases yabo xa uluza imali ebhenkini hayi bakufonini baqaba bathi hayi buti hayi khawungene la ntontombi kodwa once bangena iqasha banandaba na banemali indaba nemali apho bayaba bazobenefit froze account Whoa. Yeah, that's why bamliginza bangathola ibonus bangathola ibonus izindodla zezini ungavele uphindise mfethu u14 million bra yo imali ngami kanti afuna kwalo system mfethu kodwa ngiyakhumbula endabeni zange kuvele kwavele ikhehlekazi lakhe elikhalaza ngoba hayi nonigqole buyile emva koko then kodwa ngalizanga angikhokhothi kuthiwa aboshwa kodwa kodwa ngendabona la eminyakeni ungutreasurer treasurer mntu ogcina imali wesikolo ewuso ebesageleza kodwa ngapha usibongile waboshwa nje waphuma uba ngitreasurer wasewusa angifuna ukugqoka kodwa inkolo icase yami kodwa bejebe khona omnye umjida omnye ibhulu elave 8 million escom wangena 8 million zayiboshwa ndodeyo zangiboshwe zayiboshwe ngiyabona segregation zange la segregation segregation ne-race iyathetha nje ne-race umzekelo elomluka bile nca fa omntwana fa elenukeni fa ematatela khona umlungu wale umntwana umntwana umlungu urevile yebafela kayithethe yalo mfethu lento kacwecwe yima bazazi kuthiwa yabona into kacwece yabo ngiyavuma umntwana kuthiwa umntwana waripha yabo andiyiphiko nto futhi nami ndingeke ndiyingqine ngoba ndiyazi but kuthiwa waripha kwi-private part erongo yabo sentsho zange bamqonde ngqo kwivagina ne kwayiwa kwi-anus yabo kuthiwa into kanjalo hayi ndazi omna mfethu ugcwekwa uqoka ndazi kanjalo uba ucwecwe ungaqoka kanjani into ebuhlungu manje zangarishwe zangenziwe folo kwakuxokwa ngeqobe into nje kwalwelivileyo ayisathethwa nto nangoku yaphilaphi ijustice for ucwecwe bakhumbaze lishiswa kanjani ucimoni yavese uyaphela lapho lanto kuthiwa kwathiwa la muntu orongo ongazengazange kuthiwa yashintsha into kwathiwa ngudriver awukhumbuli kwathiwa ngudriver kwangingathi kwaqala ngoprincipal wabiza umntwana yashifta lena waripwa lo muntu kahle kahle nobaba asiyazi kwathiwa ngoprincipal akhumbuli kwathiwa ngoprincipal kwathiwa ngugqonke wavezwa wagqonke kwathiwa ngugqonke washintsha ngugqonke kwathiwa ngudriver kwathiwa hayi ngudriver kwathiwa ugqoka lokhu uyenza i-DNA test ayimechi akunguye emva koko mnumbuzo wami waripwa nalo umntwana qa asasingekho nje komeni silana nathi asazinto hayi asazinto hayi mayibheke ngapha hayi la ifesile yabo izinto ezininzi zingeke size understand yabo singesizazi futhi into basibonisa ngabo bathi la bafuna kahle into singakathi allegedly into kacoca ingqabaza siyabona ngoku into eseyirongo uziqonda bathina singamajita siyaxhaphazeka yabo kuthiwa ngoku yabona icase ye-rape ayisathethwa ngokuba umntwana ufike wathi afika athi ucebo undireyphile cha sendihlambile athi afika athi umntwana ibhedi kabaza sime kanje isipili sime kanje yonke into ime kanje kwanje kuyokoqwa pha kuba bafike kume kanje ubosiwe wena nethetho case ngeke ithetho case eyo uyabona ke mothethe wanda ngeke ithetho case nava yebendo wasizela khona nambona bosho yabo awona isistory sayo nca emntwaneni sis macheta mfethu ayitho dlala nawo fa mfethu ungavakala yabona lelo bani lelo kusifanyana usisibethi abantwana bamawusifanyana ubuye besisibethi banesikhwele uyabo macheta awaya yabona uba uavela uvana nencoko avela lalela umntwana elekwa kusasa alalwe incoko umntwana dakwa lijeke hamba umangala hawo abajita hleli fana ngoku uzama ulicika ayisangene yona ngoku selifethwe sistate yo hayi kodwa ngeke yabona yabo umsekelo umjita wami uthandana nentwana umntwana na 15 yabo hey wamgibela wathi mama ke ireva wambityala ngobaba yami ngibotshwa naye fa
Yo. Bekuthandana baba yami yabo. Kuyithu la. Kuyithu la. Yilento bazazi nandisho. Yilento nandisho ngithi yabona bazazi. Yabona ngoku kukho ilaw yabo. Kukho ilaw efike nezinto ezingathi ze social worker yabo. Kuthiwa ilonya yabo. Into kanjalo. Kuthiwa like i-girlfriend or i-boyfriend yabo. Phofu andazi noba iya ngokwe-boyfriend or nge-girlfriend. But wena kuthiwa ngumjida. Umuntu ojola naye omshinga 4 years and ukwehla. Ye-rape. It's a rape bazazi. Hayi, uvumelene. Sivumelene ndiyavuma sivumelene but i-rape njengoba sitsho nokuningi esithi umjida mdala. Nansi Michael ungisapha uMichael. Yabo. Hayibo. Wasobreak ama-rules wena ngama-rules. Abona kunye aloku ilaw mfethu. Wakamavinga my less than 18 umshinga. That's A minor. Oh, I understand. My less than 18 years. Ngeke lo ngena Above 20 18 years. Oh, I understand. Njalo. Beningazi ngibulele ubunilungisa yabo. But nyani ubuyaqaphela nyani irongo. Irongo nyani kodwa into yokuba lokhu like icase ingathethwe. Shuthi ngeke ndisithethelele ngoba lokhu umntwana ufika wathi uhlambile. Into la produce. Umntwana uthemba ndihlambile. Cacimba ngoku. I-DNA test xa icinga nje zithi hayi bazazi hayi ngikhanda ukuyibophisa. Ewe. Ndiyothi iyayazi indlela yakho mozibime kanjani. Abazali. Awudle abantwana nabazali. Because umzala kabantu bayo bazazi ke push i40 ulana nomntwana ona 19. Amani sorry ona 17. Hayi. Asihambe uyovula case. Babazali adla ngophusha leni kuyaqaphela. Baba akazuqaphela ba itama seligojia after 15 years. Base umntwana ocika ityala athi ngumama badla ukuthi athi ngumama uyathi akaziqaphela icases ezintsha bayabashwanza athi ngumama lo bethe manje hambe ndiyoshina sinoshiba uyoshaya intrasi lawo ngowenze yonke into yabo kanti angibuzi Bethenza ukugxotha mfethu kuthiwe angeke njengalento lenzeka ngozuma yabo. Uzuma yena yedwa lokuthiwa nazadlwengu uthi mfethu uzuma mfethu wathi uzuma wena ungathini ufike umuntu ebathroom yakho ujajile unaked wena ufike uthi yena ekhothi wena wawungathini ke wena angathini wawungathini utsho kanjani ngapha futhi nangoku lathethwa icase yabo then umntwana washo wazothi ngumama obenithumile ukuba ndiyokwenza lento kuba uzuma kuba uzuma akubukeleke phansi into kanjalo yabo kungonje uba nyani iyangqineka lento uyitsho ukuba abantwana abaninzi bathi ngumama yabo Manje ncoka ikhona rave. ikhona Kodwa ikhona le ubona ayinkulunkulu. Entoni yami sorry people sa most ye cases manobuzo lo mbuzo bafethu if umuntu ukhona la endlini salela nevirgin mfethu i-virgin bakhona umuntu ozalela nevirgin bathi xa besisho sisi nxa ngibona ku TikTok bathi most bathi xa besisho bathi u98% amantombazana i-most yabo onke ayibaya into wena abafethu ayefuna ukuyenza andi wena umjije xa ufike endlini ethi akafuna usisi xa sithi efike endlini akafuna ukushaya intrasi uyumkharese bayibiza bayi-cohesion uyamkhoeza kahle so which means akafunanga kuyenza lento cha wena athi avume yabo so okay alimthethele ifane nobona mfethu sube somu-arousile naku into oyivayo umu-arousile kahle akafuna ukuyenza ngeyangayenzi just because uzodi yayanto into futhi iyakuthanda futhi so bonke bathi mosi yabo queen i-first time yi-rape andiyazi uba i-rape ba into vele basho i-rape kukwenza into ongafuni ungathandi kodwa uvume kanje ebengafuni but uyenze comment just because yabo wena maybe ucingela uba maybe uzomlahla yonke yawiya but yena uyayenza like akasayithandi but yabo useyayenza nje
Mna ndifuna ucacisela mna. Lento ibe ecaleni ba wara kasakuthani wathini. Yabona ele gama besilisho loku arouser ayithi uthena akafuni. Umfisha vele uzuvela umyema isitha. Khona Like uzomncenga umbambe itouch zonke yawe arouse umntwana abone naye segqithe. Alingene. Yabo. Othukele babu kanjani ebexaba uhleli intweni kandayo umarouse umntwana wamatha naye wavuma. Umnane naye. Yirape masanjalo ukuthi wathi most of first time zabo yirape ifola under yirape which means siyabadlwengula Ifola under irape. kusho bona yirape Ifola Like Kodwa bazazi mfethu omdraganga kodwa. Entwana yami ifana nokuqueen ubamfethu sorry ntwana yami ifana noba umuntu wena comment uqueen siyazi ukuba uqueen futhi bayithanda imali kodwa ndiwayikhipha kodwa funi ayo enforcement ayazi ba akuforsanga lithi kodwa ufosile kona yeke yonto bazazi nathi into okanye umuntu akuthuma yabo uzosiba akasokulelo solo ufuna ungavakala wena uthetha into ezinandi kanje ubungazifa kwawena boyifuna imali athume bazazi yabo umzekelo athi hambe uye pha esibhedlela khona umuntu ipatient ephaya kodwa ifuna pha uyokwenza into ethile kanje yabo ya go wena ungafuni uyenze into akuthembisa something ayathanda ukunika imali enganto yabo bangona uzovuma ngenxa yale mali wena ubungavumanga ukuyenza into eqaleni masawubanje uzokuba kube kutheni ude wenze to hayi nxa bengithengisile imali ethile yabo umenze into ebengafuna ukuyenza mkhole bayibizo bayi ya ngabe bizoba into Siye isingisi. so so boys mina xa ndizithethe sikamajita ibuyele nobafethu bathena namajita esixole sinesigulo la as-understandani so xa ufika uqueen endlini mina mfethu ndiyazi baxenga ngeke avela igive up that easily so kufanele ndimthini ndifaka i-cohesion siyakhulunywa ndimumthi ukuzavuma ndithi ingqondo wethu sonke la endlini Mentality. so bayi-6 siyazi ukuba uqueen xa efikela endlini once wala wahlala ekoneni ebhedini funele andithi yabo so ngecala lethu asihlongelanga thina siyamazi xa ufike first time la ngeke avula baqhale evula ngathi iphone kwenziwe ngeke yenziwe into akanayo idea ifeeling yabo so ufuna ndimkharese ndimthini ukuze ndimyamromese Yabo isiclass la vulvul. baba ufune yenze ngendlela right so ibuye lento ba akangastin akahle amantombazana acingezayo izinto ukuthi ngezindawo so yo yabafethu comment qabhuka mdala yona mfethu Loda liqhuma elibhelune loda liqhuma elibhelune. Bole ungabe namashayo baba. Mayigopho wethu lethumbu kuno Inxa eziningi ngeke usunderstand. Hayi konje. kulayo mfethu safe space le mfethu ngifuna ukuthetha ithethe ubanye futhi kanjani wena abantu bazalakanye mfethu yabo so bafethu wenze kanjani inqaqo understand abantu babathi bahlunyeze lento bithethe erim ba akuthethwa kanjani bra lento mfethu yenzeka phakathi kwami nalomuntu weva mfethu lento yenzeka phakathi kwami nalo queen beningekho ndiyavuma nani Yabazazi mina ngaxoxa ndisene question mina. Imiswa kanjani? Icase ithethwa kanjani bazazi icase ke sithi yabo mna ya let's say sihleli soyi3 kanje yabo. Ushiye thina sixabana sobabili yabo. Uphofu uphumile nje wefa sikhwazelana nje kuphela yabo. Wabuye sahlala sagreen waphuma futhi. Kuve kufe mna. Wena usekho mase kuzobuya la nakho futhi asifelanga la endlini okanye nifele esigangeni nje yabo. Okay siyothethwa. awuthobulwa ngumuntu obuqoba na first witness first suspect i-first suspect lo muntu Izothethwa kanjani icase ndifile mina? ima ngubo xabana Bexabana mina ngixabana nawe yabo ufe mina ubotho wena uyothethwa kanjani icase ndifile? kaloku obviously kodwa into elide kuba case lapho mfethu ubulele ubulele mveli Ubulele? ngoba usesofile yema ngede sixabane ngoku hamba bazazi mayibela endlini ngasofile mina sendiyaphuma ndihamba obviously ngibobulele ityala alisadingi kuthethwa lapha ityala yabo nobulele obvious ungahlala phezu kwebag king ungayacela nje ungasibonele kwayebag umsuso phezu Ayazilungisa izinto. Madoda. yabo Hayi unganwele wona. so ngeke mfethu kaloku
So lento lethe nje bazazi wena lelo yokuba like lelo yokuba abantu abafundi like bona ngoku yabo ixesha la ngoku yabona ngoku straight kwezinye indawo abafundi ababethwa yabo wena uthi abafundi ngokubona kwakho makubuyelwe entweni enesibhaxo phakathi ngoba ngasingabethwa yebazazi ngesibhaxo yabo mina ngiqela ubona nathi mina ndithi yabo ixesha kufanele bazazi kwelinye ixesha bona ngoku masibethwe siyalungiswa yabona ngoku ingxaki ifast betho soba zinjubana benza kakhulu mfethu bayibaxa mfethu uyakhumbula mfethu bayisaba yena bazazi ukubuza wena ungathini yabo ndiyakutisha yabo bazazi nokutisha nokunika homework awuyibhali mina ngithini mina ndokuyeka ndokuncumela zikhona anithi kukwazi lozo ukuthi umntwana yabo umncumele sombhombisa awuyibhala ngayi ne-homework manele zikhona i-punishments zokubuilda umuntu proper ngikwenzela umzekelo yabo esikolweni kwenziwa i-agriculture yabo kwenziwa i-agriculture mthatha umntwana ndithi mahamba ohlala kule gadini yona punishment mohlawula ispinashi Yazithelela nashuka kakhulu esikini ni right nina ngoba anizobabona abantu yabona mfethu ungabona bazazi ungabona bazazi yabona into esenzeka esikolweni ngoku ubona ngoku lena okuthiwa kubethwa lo fama ugquma isibhaxo ulenda comment wena kama vini boyzini zikhona i-proper punishment bebekhona advocate wanye bezokucaleka yabona umntwana mfethu khona into izoba i-detention siyazibuyela imove hayi detention ikake yandeya imnandi nikake yande bazazi yabona nawe produce detention imnandi yabona abantwana kubagodukayo ayigodukile iyahlala until 5 detention bapantsha kanjani loqonqa angikhophelisa nabelungu bafethu ayikho into ebuhlungu nje okuhlala esikolweni ungenzi into yabona mfethu bakhona abantwana 2 hours detention uhleli ba detention anikwa ndawo until 2 hours zama ukuvezela nje into le proper punishment 11 nayikaka kumyana akazi study hayi study yalo ndiyasikhalaza so ngenzika lokho ndingena ngo7 ndiyophuma ngoku sengikhathele ngikhathele noma safundani encoka wayibona engqaka undebe kushaya 20 yabo andithi wazibambe sasenda obuyazi sasimana namhlanje uzosho sisela igazini ngoba intoni ayikusho weki isibhaxo oyikantoni isibhaxo yabo awusoyeki beyani uba yazi okhongoza uyazi uba yafa yadotheya bafethu yafa yadotheya singasho sithi bafethu kanye yabo zikhona into ezibethisayo kungontsho bezinye izinto mazibethelwe ezinye izinto into ikaka le zikhona isipho kanye ezingavoideka into mna into endiyikhalaza mletishana yabona ke masowusamfundi ngempama sowurongo kakhulu akusundiphatha kaloku ngesandla yabo kulapho ke sendifike sendibona uba urongo ke nyani ke ngoku nam ngeke ndikuthethe wasolte waphela ikhariya nina malungelo kakhulu ingxaki ingxaki yabayilelo ukuba sizazi ingxaki bazazi into eseyidala bathina bazazi sihluphe singabafundi yabo ile nto basesiyazazi ba into ethile utishala ngokufana bakayenzi yabo njengale nto maybe umzekelo yabo umfundi akayisuli ibhodi yabo umfundi akabhala ebhodini yabo yabona masowusazi izo zinto ezingeke ungamdeleli utishala yabo umthatha kancane lapho mfethu manje umsebenzi wakho into omsebenzi wakho ayi entweni yami okay sorry king mfethu ngicela ukusho bafuna uluse xa nibhuda abazali bethu abanye ntwana yami ndiyavuma zingade mnganezi nothombo ukolusa abanye abazali bethu bahluke isikolo ngenxa yotishala kade sebekhohlakele abazali bethu kade bebethwa esikolweni yabona abazali andiyiphikise bazazi ndiyiphikise abantu bazazi imalele kama vino sisho sinoKingsley bafethu bade bayithathe to the extreme yawumbelisa kanjani sesimnyama brand uzofundana begreen isandla mfethu ukhabile mfethu kodwa ngco bakhona bangabethwa ngoba bayazi bo manje ke ndenzo le ndoko isivaqo siyangcola yabo mfethu umuntu wesikole unyanzelekile bashoko yaba why yazi ba why ngco ngofa esikolweni
awufani ngonqola impahla semakhaya Ngiyavuma, yabo ngiyazela. awuma esikolweni ungathi khona yale ungathi manje siqi Kancane. imali wo Iyabala. yabo kunyanzelekile le mfethu ba sishuka Yintoni yami? Yibuyise ngesibhaqa. Ukhumbule busesikolweni. Bafethu, aniphathi bafowethu. Mna bazazi Aniphathi bafowethu. Yabona Eastern Cape? Eastern Cape ayikho Eastern Cape. Amaphepha anzima ugqitha wala. hayi yabona lapho kunyanisile. Kuyaproven. Yabo thina That's why lo singumgquthu owesingisekela mgquthu. sithola sibo number 80. Yabo. iKZN ngunumber 1. Abejozi akubethwe musi yesikole. Akubethwe eJozi. Ngikhala ubona ku TikTok izikole zaseJozi. Basidale. Number 1 eJozi ekubhasa. Ngizobaza kumamelani sewunigaba. Awubethwe Chaza ndoda. Ndomamela kanjani? Akubethwe eJozi. Akuphayi inamba le hamba nepipe. Anishi bazi izikole bafika ngekhathi. Hayi into wrong mina ngathi wrong esikoleni lena yokuthuka sunithuka lokuthi yabo unithuke njengengabazali bami okanye uthi umathe ngathi ungumama wakho awurongo lapho. Yabona iyona into edala xabane ke ngoku. Lena kwesodabala sesixabana ke ngoku. Yabo ukuthuka uyazi urongo. into ingxaka ngona malungelo Hayi akingayi Ngaphandle kaloku bazathi kaloku king mfethu uzothukisa xa unithuka ndithuke ngami. Ngeke ukwazi ukunithuka nomama kube engafundanga unithuke ngotata kube engafundanga. Yabo Utitshala akasakhuthazi. akasawukhuthaza naxa sowusithi masongixela ba wena ngogqiba isikole xa songixeba ngogqiba isikole uzoqhuba itroli Angiyekisa isikole yabona straight. masongixeba ngizoqhuba itroli manje mandisiyeke isikole mandiqame mfethu bathi awusandinika inkuthalo ukuba mandinaki bathi bazakelise ngabantu basenza Shoprite ngathi abantu ngathi abathengi baza singayandicunikisa iyanto yamfethu abona okesha bafundi lapho bayile mfethu kobuso mfethu kumavasithi abantu basenza umzekelo kufethiwa uzobupha abafundileyo bafethu netheni ngalento yamathaneli abawabuildayo le silala sikhona ngo amathaneli ama-underground tunnel akayiva lena mfethu kuthiwa khona ama-underground tunnel abuildwayo le shamabhanka amabhanka ntontontontontontonithethe ziyakhala unyaka nonyaka wena okaqaphela uba after 10 years bakhona into eyenzakalayo siphohle nje lapho 2020 awufanyiwe nje mfethu ba 2010 phesheya khumbula ibhola 2010 izindlu zangaphansi sindlu zaphansi abantu barenta izinto khona ufika urenta indlu yakho uwa phansi komhlaba ya izohlela phansi umhlaba for uba safe for 20 kuthiwa basho bakhona For ntoni? 2030 asazi noba ama-aliens ebeseyifikile ngiqela ukuva mfethu yabona mfethu khona umjito endilomubukela mfethu yabona khona leta la ku TikTok kwi-platforms kuthiwa ngu0 ifika ukuthi kusekho ama-aliens aphilayo hayi mamela asozo zero emfuzi 0 mfethu yayidi0 yemfethu uyawaqhaqa amafana mamela ndixelele u0 akasozi because yayiprove le nto uyayiprove point mfethu nakho futhi uyi-understand kwesinye isikhathi ndiyayithanda ntoni yamonto yabona iqobo ithetha abafethu ndiyayithanda yonke into ebizwa uba yithiyori yabo ithiyori kaking okanye mfethu uyakwazi uhlanini zakho nangwe kade sithi i-Garden of Eden ise-PSG ezene-proof esithi kakhona ofike sithi kahle kahle abantu bapha okay sorry king abantu bapha eBhayibhelini zinzule sithi abesuthu ayiprove into so khombisa ividiyo nje sinimnerazo khombisa xesha lomjita hayi kahle abantu bapha eBhayibhelini abantu la eAfrica wathi zama ukuthi umuntu xa ezene into etheory yakhe asho king uyakwazi ukukhava okay so wena uthini wena ngale nto yamathaneli yama-2030 uthini wena ngayo uyabhiliva noba yenza isense uyabona sizofa ifuso after 10 years ngeke ngabikho inhlekelele mamela ncoka okokuqala awuqhelanga ngihlala underground eyiqofela sophila kanjani mamela mfethu yabona mfethu waqafelwa into ehlala emanzini mayikhefu ayithatha uyibeka ngaphandle ayive okay Kodwa uqala kungamele nami ndivote mawuqafela mawuthatha umuntu ke ngowena ndithathe wena sokuhlalisa lapha zomhlaba uzofela mamela-ke nokulungisa ngcobo yabona phaphansi umhlaba hayi babe uyohlala emhlabeni phaphansi umhlaba kwakhiwe phaphansi nefishi xa uyikhiphe emanzini uyikhiphe uyifaka kwamanye kwenye itanki okanye uyibeke xa uyikhiphe bayilwandle uyifake kwamanye amanzi nelion xa uyikhipha uyisa ezoo
Uyivalele, kodwa ifana ifana ne-basement yabo. indlu inendlu enawe engaphansi Ogonga bayazi le wakhiwe nto. khona yonke into nama-air conditioner umoya uyangena Kukho ne-TV ngaphixa lopiko. Khona yonke into. Okay, siyavakala. Masiye kwandawo ye-sunlight. Sunlight siyifumana kanjani? Sunlight iyafuna. Kodwa Abantu abamnyama yabo. Nca emntwaneni. Ifumaneka kanjani? Entweni yami. okay ngicela ungena nami Uhamba kancane ngolight. i-sunlight siyayidinga vele mfethu i-sunlight yabo Kodwa but kufe ngoba singede sunlight. sicaba siyafa mfethu nxa i-sunlight i-globes zikhona mfethu i-globes As long as a sense of light. electronic light mfethu light uyabona ntwana yami Ungahlala la grand for 10 years wathukalanga. Mancu 10 years uyabona lento ishoyo Yebo bazazuchaza ukuthi akubakho disease ngenzeka okanye ugule. and yabona mfethu njengoba mfethu okanye kuthiwa njengoba khona into ezokwenza u-2030 yaqapha uba i-corona ilaste for how many years i-corona njengoba ikhona i-covid ilaste for how many years 2 years or 1 year 1 year or 2 year, 1.5. ngeke ungasurvive mfethu uzohlala 2 years okanye 3 years phansi underground Awuphumi. asazi uba kuzobe khona ntoni ngo-2030 okanye into ezolasta okanye 2 years okanye 1 year Yabo. Apana uphaphele Mna nje. ingxaki ezinye izinto mna sendiyeka ukuzibhiliva koko kwathiwa koba mnyama intsuku. Oy boy. Mnyama intsuku. Abazali chance yokuthetha. Ingxaki ezinto abazinaproof na. Ingxaki ngikhumbula abazali babantu mfethu. Bathi izokwenzenga. Kodwa Bangabe- Mnyama for 3 days. 3 days. mfethu wathi walo mfethu eyanto ayizukwenzeka yonke indawo kukhona indawo Kukhona ekuzokwenzeka yenzeka khona. kuzo Yenzeka Hayi kuzo- kwiphi? kuzo. Yabona umse somavu into endiyikhumbulayo kukho mna abazali endibaziyo mna. yabona lana amabhanka la okanye umzekelo esinkeponye la eSouth Africa babantu abanemali abantu amabhanka. yabo thina singenatwa sizobona Kodwa i-president inebhanka yayo babizobamba i-safe for even noba khona i-missile attack noba ngaqhuma amabhomu bona bazokwazi ukukhala underground banendawo ezikanjalo abantu bezitsho abantu bompolitiki. Kufanele mfethu bangabe bebenazo. Baqali wona. Ababanazo yabo. So ngoku nyanga ngede bangabe nazo. Umbuzo wami wayinyani mfethu uTrump axabane noRamaphosa uzochaphazeleka nathi. Why bengangene eringini 1 on 1 on 1. uyazi bayintoni incubo Ndo. uRamaphosa uyisecretary ako-president mase kuthiwa kufaka uhlelwe ngamagonyana ezitefesi uyabo Uthina ngo? yabona abo-president Wayilana ngoku. ucelela imari ndikucelela enye into nawo qaka yabulalisa Turn off the camera. Take a camera. Yazi nyani mfethu ngibone ngiyi-understand yawe it's just like lento leyenzeke kuphi napha. Lento le i-America isilwa nantoni? abo bantu mabesithi basakwenza ncoka bayaqina Bantu benze. ya ngoba yintoni uRamaphosa njena uyinto nje kwaze bafuna kasazi bathina sino-president bathi bango-president ayazona uyagqityelwa secretary mfethu akanguye president thina sithi esimazi as upresident Mingami isuzu apho. i-37 Iyahamba kodwa le. sibuyele phaa kwezathanele encuba ichanele Sishutha nini? zokwakhiwa uyabona ncuba Kotha uhlala iveki ungavumi endlini usuku uncuka uyabo usuku uhleli phaa ngaphansi uzovela uyaxoxa King. Angifuna ukuphaphela. King. Kukhona apho kudibana bonke president. Bonke. White House. Babizoba United Nations. United Nations. Apho kudibana Hlangane nations. Ngoba wase Madagascar upresident. Yebo basasiyibona. Uyaya. Kuphaka mfethu by governor i-safety ye-continent ne-continent ne-country. Isigqibo sigqitywa phaa uba yekusewena vumela izitabane zibe legal. Ukhumbula Mugabe bathuka. Mugabe uzomamela nina banjani iZimbabwe yakho. Just like lento lenzeke Baweni why izitabane khona why imali uloku because owaphatha kaloku utatu Mugabe bengafuna ukuhlala bethi suka esihlalo engafuni. sokuphathelela enye iqhawe kusasa elidala hayi mhlokolozo mncinci kakhulu Ingqondo. enolwazi ngiyabona lento ndisho Anengikhoza feqa nipha. yimo bese lento le uyishoyo yabona unganyanisa yabo njengalento yenzekile eGhana uba zibheniwe yabona izinto ezi-LGBTQ kwanto ibheniwe ayifuni yabo injengoba njengase-South Arabia ngeke usibone uyabulawa phaa. Hayi into endiyicaphi la ilo ngxolo yabo i-generation yamatime am ilo ine-theories ezibhedayo for some reason nayo ziyabheda
umzelo most yabantu baziba imzelo sesithi somavula isivekini most yabantu abayazi ba imali South Africa sazikhandela bava nje alaba bayithatha apha engqondo bayi yo imali siyenzela phesheya asinamshini okwenza imali nami nakhula ngiyazona almost sonke la ngizwa khona sazi ba South Africa imali esenzile asinamshini umshini ihlele White House America beza ngeyanto ukuba yabo into ngugqonqa for sure uza nayo ithero zakhe zibolile zirong ngiyazwa kodwa uthumba yena ziright incwadi nasema theories umzelo njengawo ne-theory zakho most kodwa mfethu king khona i-first king mfethu ne-theories zethu yabo ngiyavuma mfethu unganyanisa kodwa president soza secretary kona into ongasenyaniseka ngevumela ileyo ba izigqibo iyagqikela ngavuma ke lapho ngenpeace kona bo president ngeke be secretary president waphethu yazi secretary waphethu kodwa naye mfethu wehlanile esikhundleni yabo nganaye hayi next year makehla Siyavota next year. sifuna omnye umuntu about deputy akade inxa kofika uphatha ugqonqa ngoku hayi kophatha abagqonqa be-DA but India bona nendiyeli ikhona India lifundile futhi nalo nina niyalahleka nina amandiya ndoda zasisuka nawo la sesishukana ku-apartheid ntontoni bafana nathi siyabacalucalula mamele bathi senjefethu babethithwa njengathi azayindoni yazi basilahlekafe lahleka awona mfethu usakho izinto ze-ANC sasine-ANC sasilwa na sasilwa nabo bantu sihamba na amazayisayi la eva uMahatma eva Gandhi asilwa nabo bantu kodwa namhlanje sithini abahambe sesithi abahambe wena mfethu wena king mfethu ndiyavuma vele mfethu unyanisile mfethu yabo kade awuqole misho vele king mfethu kona izikhalazo mfethu abantu abaza nabo bamazayisa mfethu makahambe zivalid esenteresa ndikhumbula loud and clear singcwabile last year ngamakorokoro bedayisa amaships amaronga namapilisi abantwana basole nankonke abulathi into ababeza ngwabe abantwana bebulisa ngamaships angekhoyo nxa abantu thoma bahlale still yana senze points beningaziboni nami vele inxa kodwa thina bazazi sibuye sibe wrong mfethu ingxaki thina yabo bazazi kusengenzeka bokanye umntwana mfethu ubulekwa ngumuntu lapha efemelini wamnika into yenza umbaba abafethu ucimana athathiwe nje mfethu ama-chips obhekwe lepho abhene umvako amafethu ngicanza nina ingqamfethu bayazikhandela njengowadla kangaka wena njengowadla kangaka amasigarethi bazikhandela amadrink bazikhandela omakhokho bakhandela ezithweleni mfethu like amanzi asethweleni ngoba nina into eseseyiziswa kanje ndithi abayafa abantwana nawo zenzela uzikhandele baba yawo uyaboshwa lokho unelayisensi bayaboshwa awunalayisensi yakwenza ezi zinto yenza kanje mfethu awuyefaka masini ufuna naku mfethu isitawuti ebhizana club mfethu kuthiwa ubusidakwa usasifula ingxaki thina sifuna ifama yemnamseni mfethu kodwa kuthiwa mfethu isitawuti ubusidakwa usasifula ngokunuka nje nje sekubi wanibhuzi basho kanjalo mfethu masivale sawurekhoda properly next time ama-hour episodes owashuta I promise kango inxa andiphathanga jaja le camera yethu nami umanzi hayi bafethu hayi sikwakhona nje siyabulela for ukusupporta I hope ezi mic ziyakhala kodwa noma zikhale for sure ndiyazi ukuba niyasiva thank you for tuning in bafethu kwi-NGC podcast bafethu we talk about bafethu ngafuna kudala phela ukuthi khona ngi-hyped bendiyikhumbula ikhaya lento yokuqala nangona nesimo sithe ukufuduka kwindawo engekho safe sisemadweni kola bafethu thank you
Mana wena uyivala isikole. Hayi batho uyazi bendoni nina nangashonele benishonale i-podcast kuyeya podcast niyaziyo iCamps Vice ya nca sibuyele ku-original Uyivala